Jacinta Zuma has called on South Africans to rise up and defend their country before it is completely overtaken by foreign nationals. She urged citizens not to remain silent while outsiders continue to exploit South Africa's resources, jobs, and opportunities, warning that if people do not act now, there may soon be nothing left to call their own. South Africans. Angazi ngempela ukuthi yini enye umuntu ekumele ayisho o ayenze ukuze nivuke nibone isimo esikusona njengamanje. Nisuke la enhleli khona phansi nivuke nilwele izwe lenu nilele ikusasa lezingane zenu. Ngoba ngifuna ukunipendela isithombe sokuthi njengoba nihleli nje nina nilibe lokudansa nilibe lokugroova. Ngeke nize nibabone labantu bokufika bebhizi bephuza bebhizi bedla ama-drugs. Kunalokho ama-drugs bazowadayisela nina badayisela ingane zethu. Kunalokho ngeke bebebhizi bona ngama-weekend amakhulu. Angithi uyabona iy'tolo zabo ukuthi zihlale zivuliwe ngaso sonke isikhathi badayisela nina. Umnotho obalo umnotho wenu kodwa uyaphi imali zakhona ziya kwamanye amazwe. Angisazi ukuthi yini le ezovusa abantu base-South Africa ukuthi babone ukuthi mebecabanga when you look around you yonke into ithathwa abantu bokufika. Izikole gcwele ba ingane zabantu bokufika. Ezenu niyakhala azinaso space. Kodwa ezabo ziya prioritize kuthiwa kufanele ithole ispace. Emaklinikhi ezibhedlela inini eninganayo medication iyahamba kodwa iyawela emngcele nihlale niyibona beyithola la ngaphandle. Nihlale kodwa nithule ningasho lutho. Nihlale futhi nithule ningasho lutho nibone imisebenzi la ekudayisa khona la ekudayisa emgwaqeni sekudayisa abantu bokufika. Abathungayo oba abantu bokufika. Iy'tolo ama-tuck shops ethathwe over ba abantu bokufika. Even in the formal sector khona othisha bakuma-TVETs bayakhala bathi abanazo iy'pesi ethathwe ba abantu bokufika. Ama-lecture ey'koleni abantu bokufika. Ey'ngadini emakhishini yonke indawo kusebenza oba abantu bokufika. Yonke indawo abantu abathungayo oba sekwabantu bokufika. Abadayisa amatafuleni abantu bokufika. Yonke into yala eSouth Africa iya kubantu bokufika. Kanti yini bantu base-South Africa le nifuna ukuyibona ize yenzeka ukuze nikwazi ukuthi nivuke emaqandeni nibone ukuthi izwe lenu liyahamba phambi kwenu. Yini le nifuna ukuyibona nize niyenzeka ukuze nibone ukuthi labantu ninilokhu nibazalela eningi lenu abanye lokhu nibafukamela abanye lokhu nibalwela nibaqashisa nibarentisa indawo abazile ngokuhle lana bazothatha over. Uzothi ingane yakhe sidinga umsebenzi sokungasekho isikhala sayo ngoba sizobe sesithatha umuntu ukufika. Even i-formal sector othisha bayakhala, informal sector kuyakhalwa wonke umuntu uyakhala abantu bokufika. Kodwa nenzani nihleli aninzi lutho. Kufanele kuze kwenzekeni bantu base-South Africa ukuze nivuke emaqandeni nibone ukuthi abantu bokufika abazile la ukuzohlala bakhe nani bazothatha over bayanreplacer. She went on to warn that while many South Africans are distracted by party and drinking culture, people from other countries are strategically organizing, building networks, and slowly taking control of the country. Zuma cautioned that the nation's complacency is becoming its downfall. While locals are preoccupied with leisure, foreigners are securing businesses, properties, and influence right under their noses. Nina nizolibe lokudansa nibe lokuphuza nibe lama-drugs bona bayakha bona baletha imindeni yabo la bona bathatha over imisebenzi mebekhipha omunye ufaka omunye wakubo wokufika. Nifuna kuze kwenzekeni kanti ngampela ufuna kuze kwenze kwena qobo lakho ukuze ubone ukuthi nawe uyalimala. Ziningi izinto engingazikhomba ezonakala ngenxa yalabantu bokufika esingabazi ukuthi ubobaba bese befikile la bafika home affairs fanele baphuthunyisele ama-documents. Njengamanje uhulumeni uthi iy'ngane zakhona fanele yifunde kodwa wena yakhe ingane fanele iphathe ama-documents fanele iphathe amaphepha fanele iphathe i-proof of address, i-ID what.
kodwa ezabo kuthiwa fanele ingene esikoleni mase ziyadocumente seziphakathi yini leyo ubani okufanele angafundi iziphi ingane engafanele ngafundi ezethu ezabo ifundi ngoba banamalungelo banede bangene la in the country illegally bese kuthiwa banamalungelo kanti nivuka nini na South Africa nibuke ukuthi izwe lenu liyahamba phambi kwenu abazile labantu ukuthi bazoba bangani benu bazothatha over bafuna ukuthi mhla kufika isikhathi sokuthi ingane yakho nawe ifuna umsebenzi ingawutholi ema-factory ibona yonke indawo ema-restaurant ibona yini kanti South Africa nina nizosala nayo yini enizothi niyenzela iy'ngane zenu niyakhumbula ukuthi kwakhona isikhathi la kwakuthiwa iy'ngane ziyahamba ziyohlangana e-workshop kunjani kunjani asisakwazi ukuphila thina leyo mpilo njengamanje yonke into siyasaba ukuhamba kuney'ndawo engafanele siyihambe ngoba kugcwele bona kuney'ndawo ezaziwayo ukuthi ezabo nje ama-drugs ayadlisa la kulokhu nigxishwa ama-drugs amadoda akhona e-South Africa agxishwa ama-drugs utshwala ama-drugs ukuze kuthi mase kufanele nisukume nilwelizwe anisakwazi ukulwa ngoba ni-high futhi nidakiwe anike nisukume nibone ukuthi izwe lethu liyahamba abantu bakithi izwe lethu liyahamba nkosi yami niyothini ey'nganeni zenu niyothini ey'nganeni zenu nishiye izwe linje niyothini ey'nganeni zenu usushonile-ke wena namhlanje ingane yakho uyishiye ezweni elinje uyothini kuyona ungasakwazi ukuyisiza sifuna umsebenzi sengasekho ispace ekuthiwa kuyazi ukuthi la kuqashwa abantu baseCongo kuphela la kuqashwa abantu baseNigeria kuphela la kuqashwa abantu baseZimbabwe baseMalawi bakephi abantu base-South Africa begcine kuyibona abangaqasheki ngoba phela ningakhohlwa ukuthi laba bayethanda i-cheap labor labo vele bazonika imali encane laba abafuna imali encane nijabuleke nina nithi hayi this and that and that abantu bakithi labantu abazile ngokuhle sukumani namanje kusasho sukumani nilwe thina ke siserious ngokulwa mhla 7 November ngicela sihlangane lapha ya eCity Hall eThekwini ngicela nidlulise umyalezo kuwo wonke umuntu mhla 7 November City Hall so ikhomba lapha ePoint akukho indawo ekuzothiwa thina la ama-South Africans akufanele singayihambi ngoba nakugcwele abantu bokufika ngobani abantu bokufika isikhathi sabo masiphele manje iy'nkantolo siyabona nazo ziyabafavorisha zizama ukwenza ama-rulings ngegama labo maningavuki manje ngeke niphinde nivuke i-apartheid abantu balwa belwela lelizwe asikali-enjoy ngisho nokuli-enjoy izwe lethu sekuqhamuka abantu bangaphandle sekuthiwa thina kufanele sishere yonke into nabo abayingane emakubo bayalwela izwe labo njengoba kunenkinga ey'ngaka-ke e-Afrika wonke amazwe ase-Afrika nenkinga ngishela ukuthi wonke umuntu ese-Afrika kufanele abuye azophelela la engabalungisa amazwe abo hayi ngisanukuganga nina ngisanukuganga le nto yenu kulokhu kuthiwa nje inzondo i-xenophobia umbhede lowo abantu bayolungisa amazwe abo nathi silungise izwe lethu 7 November ePoint ngeke manje isikhathi sokuthi abahambe